praviš lika, kakva hoćeš da mu je faca, kako smo se zvali. Gdje ti je Dž? Dželac. Nadela Dž. Ne. Dobro. Ne, čekaj. Ne moraš ti izgledati. Ne moraš. Štiš. Nadela Dž. Ne. Mislim, Nadela Dž na igrici. Onda bude Duro. Duro. Ej, sad... Kaj, kako veliš? Igranje se danas smatra i jebote sportom. Jer ima one sportskih igrača ili kako, ne kužim. Kad ti imao drugče komanda, ne? Znaš kaj i... Od Fortnite. Kaj? Samo glasno. Bravo! Pa tat mo... Kao... Hatein! Po uzoru na... Camp Alpha, Camp Alpha. Po uzoru na Jadransko more, tamo parađeno. Gdje je Ruševina? Jeboti pas. Zaokre, dečki. Čak dobro ideš. Jeboti pas. U kamenu. A ne me jebati, no. Dobro, nek me zgađa da imam pancirku. Idem na placement. Daj, pazi, ako se brzo krećeš, ne smiješ nas kućiti. Horor, Isuse Bože, onak priroda, gledaš, čilaš, malo možda neko v daljini. Isuse Bože. Našao sam di bi Kolarić, Lendal. Bot kamp. On je bot i voli kampat. Haha, igra riječju. Oni se menjaju. Da. A sto. Si siguran? Neću single, daj brzo. Jebi si mater. Kaj da ti vidim? Ne znam inventori otprti, kaj ne vi, je. Dobro. Dobro. 817 mačići se bacaju u vodu. Dok ste u pucanju na duljinu, želite donijeti Mir. daleko mitraljezno, ručno, kakva oružja sjede između automatskih rafalki sa i snajpera. To je naš najbolji prevoditelj Mirko. Impala. Direktan meksički onaj. Letir mi uletio u studio. Kak se tu u avionu ne pokoljamo? Viš da sjedimo jedan pored drugoga. U kockastom izdanju. Ne, ko ljudi ćemo to na otvorenome. Kapa militaro. Tijera bronka. Cruz de la Vale. Odi van! E ti anda del partone. Prvi krug zone. Pa to, ubi me, jebem ti Boga! Vrata otpri! Pa nema niš do ovoj kući, jebem ti. Isuse Bože, srce mi je stari skoro stalo. Kaj se tu glupiraš?
A zato se ti tu glupiraš. Ja se nadam da bu me rezao. Štok! I okovratnik. Smanjuju oružju trzaj na prvi metak. Oporavak vrijeme. Я понял, что ты Дарт Вейдер, бля, начал кварту выходить. Tudum tudum.